don dona mi akata cover Venigba TV ji le yama gbeganye Wednesday alo kudagbe pe ndokuchuma fifla nya kromele nufuma mele dabala egbanye dabala pe makede aka mele duama le secondary school aka le dabala duama mele poaji akpe ha egbe nyado gavaje tuama pe konye be prophet yake le Ghana oyona be prophet Nigel Gezi sikanye the founder of Prophetic Hill Chapel one of the major prophets yake le Ghana dukama sikanye be no do election times alo ekodawea onyame oke nana prophecy alo o fona no tuna ekodada be mawudanu yakofia yo kwi konye be Nigel Gezi about 3 days ago, alo 1 week barely. You know what Glombe, Maude na Kofia be Akufo-Addo second sitting president Yakel CG Fifila Doma here ma awu ipetem no ekwa ma wu ipetem no kwiko e no Glombe e Maude Kofia ye ekpo prophecy ekpo vision be Dr. Bawumia Mamudu second vice president of Nana Akufo-Addo ebe edo Akufo-Addo pe afokpa ta alema wude no akofia ya edon ma hia le before 2024 edon ma hia Akufo-Addo edon ma hia mano anyio edon ma hia imenya nke aotio gake kpo be Dr. Bawumia Mamudu edo Nana Akufo-Addo adodankwa pe afokpa kunye konye be egbona replace ge ekonye nya eglomole kafi wada ko ha le 2020 ma Nigel Gezi alo prophet Nigel Gezi ena prophecy aka ona ever nye challenge Dr. Owusu Bempah Dr. Reverend Owusu Bempah nye another prophet claim be the major prophet of Ghana na different prophet prophecy Diana prophecy be ikpobe Akufo-Addo eduji Nigel Gezi prophet Nigel Gezi ya na prophecy be ikpobe Mahama ye eduji kaka amono be bia Ghana to no be bia but mawude do le confused na ma ha mawu no nyebe mawude ka ko mikata mi le subo ma ya sole church alo mikata mi claim be o mawa ekonye mawu funu si anuta mawude ka no adanu yakofia me adabubu kofia me ya nka jo ka fi anye ne ma ta amasi amakle epe prophecy ever be challenge val prophet o faduma lo pastors o faduma ko in fact o da ko ha gidi ado va joga kamanya nu fun hama eva akpam vakata sikanye Mahama kle Akufo-Addo ko ile court because okata be most nano gomo Akufo-Addo aba eduji Mahama ha ba Akufo-Addo afie gake o leji over no court ayinvu ama ha ba isi asikanya electoral commissioner afi NDC corner NPP ko anyanya ko amagade no amajuru gake ha ha Supreme Court ever rule you over konusanu na enia Akufo-Addo gake ha ma menya ke le to menya ke defu be Owusu Bempah na prophecy be Akufo-Addo adoji ame ba hema kran Ghana to mi nwuna no ble nyatepe na mi sim yakareji Ghana nyapa memory ele short mi nwuna no ble ena no ajo mi wana gidigidigo mi wonu ya ke prophecy aka Nigel Gezi Ghana na fia be mawude kofia ye be kpo be Dr. Maudu Bawumia do Nana Akufo-Addo pe afokpa sikanye be 2024 Akufo-Addo adoma hia ma no anyi afufel ye thanks kata enu ya de pe prophecy aka onava yi meva yi nenemo no nya be vava ha no fi Mahama kona Akufo-Addo ma Supreme Court judge nusa no be onusa no le pefe amadeko mafi amadeko talio dako Ghana view choose open your choice ye kwema kafia be alakpa mu le na Ghana to alo alakpa odana Ghana to ke prophecy aka oga ko gbona fiade ebunwa ele mebe mawa ene prophecy mawa ele confused sikebe amasiama na choko be nye prophets
anonu glon be amono kare oji o glon ha do mo me famo edo ha no ko predict edo ha evana me nyalo alo gblea lo ko nyanu di dia be photocopy ne me le ne mo gaka he aka glon mo galafia Ghana to gale nu fun to gbo no jo Ghana mi o Ghana to a mi fona no piko I forget no siano ta Nanja guys alu prophet yakole Ghana fia no fia be o politicians oko o prophesy na Ghana enu be glan le Ghana enu mo ji mo amo complain na no fia ma wo me la ke mo pon wa glo mo be Ghana view alu du comme view sikenye ma wo pa view no zon le enu nyonyoge no to emo aji enu nyonyoge he ma wo ya me pon ma nyebe ku no nyebe do election time allo politicians so ya kum ya prophet yo nana prophecy wa nkata ole ba nyere ne ma aso ha anya nyebe condemn prophet adeko Ghana view to all deciding onto onu sa no pon ga kemi o mi atia condemn anya nyema atia condemn prophet adeko who am I na ma onto yo amada me la fi ma na ma nto ma wo yo ya it's none of my business me nyepenya all day ye ya kle ma wula fi maka fi ma wuwe ta na ya va tonye ko nyebe ma hwedem alo nyema hwedem either I choose to believe or I don't believe it like prophet yo kele Ghana fia oponu le ma chum in fact o da fofon le Ghana view me ale gbegbe na jimela si o wa dokuna hojido by force na ma gada hojido na ma yo kele ofo homonu jira gele fo galog fo nu sanu ofo vunu kanka ukata because of a form be black or blenta o lon makata kono ka be bia anye be mawa ele confused be mawa na Mr. A different prophecy ana Mr. B different prophecy kokure the same thing wa mawa le nenema mi ukata bible ko zamiele bible ya ke le fia mi ukata mizazan be mi le solima yi gogbon kitoto bible ko zami ukata mi le mawa yanto allo abiale prophet so nto glon allo pastor so glon bo ma uye mi okata mi yo metilo ko mi nya mi ti ho yuma oba egbonku alaku yo mi lo ho yuma because ma wo fun now alaka mi ba challenge o ejo le bible makran ba kama wo no no fun kula Moses ame ka church le Moses ngo o Moses de wo ka ko ma wo fun na mi o ya de mi ma magoto mi nya gbesian gbe ma wo fun no gbesian no me ya glo mi lo amada kemala amada challenge o mi o to ko nyebe mi ahwedem alo mi ada sile hu o be ma wo fun na yo ga ke o be ma wo le nu fun na yo ale mi po le blibla ma alo bible ma mele ne mo ale ma ko fun na mo le bible ma pa unye nkunu ike ma wo no nyebe that says the Lord o be ma wo ba le mi pwe bible confirm e John ne ma abale ma do Moses ina glo na fero be chole be na da sele vinyo no jo Moses va onu ya enu ke ma obi oga ikata mi pom ka ke prophet yo ke le Ghana fia le Ghana du comme no ko do agbam over through stomach prophets over through political prophets politicians so prophets over more for ku amado le party A amado le party B nkata le ba nya ne ma no fia be ma uyo na political party so alone ma uyo for the nation ma uyo for the country ma uyo for the kwa nkata le ba nya ne ma in fact na sad anonyi a alebe sad na anonyi alebe wakpa game ya ke play mo le play Ghana view posusu una fofon la mo ma even prophecy akra una me va mo akanye megbogbon fifi la be me condemn prophecy ak Naija gazina na awo enya wo glo ye glo me afisi afike mi la yo mi akponu ike ji because abale me glova ya una prophecy ado over yi me va mo una prophecy over yi me va mo me nya gade me zima glo la fio because menye he ma glo melo he aglo melo ko nye be he ak glo mo le new one ya ke va fia he koku the presidency an be ekpo be Akufo-Addo a ma fulfill ipe 4 years fear our 8 years so ekpo be Dr. Mahmudu Bawumia edo ipa fokpa sikanye be nana to troge exchange ade alebe
baomia a complete ipe remaining 4 years ihe ke prophet njegezi gbogbrom ta amakra mia dankura anyi mia kpora be emeva galu emeva go ha na meva mo a kanu fe mia ga believe no ga va mo ha ka fe le mia believe de ta akpana mia ba mi ga le wo de ka kplam le ya ga le Evanyigba TV pom ta yento ke konya jojo akovana mia oyo number Christian Adiabo alo Savist nyen konye aka ha ga kokpede hu ha mi jakwa mia ile Google Play Store alo mia jagba a download mia pe app asika nye TV Evanyigba alo Evanyigba TV na mi ile Twitter mi la fima na mi ile Instagram mi la fima na mi ile Facebook mi la fima na mi ile WhatsApp mi la fima mi la fisa fi all the social media TV Evanyigba la fima akana mi jagba nya no anyinwe ma wona yira mi